Hlik thok thir tu te chibai ole tun tumatan chuanin Lengpui Airport ti changtlun nan hatho choi kai takha kan la sha chewin arin oma airport kiut ber ti te zoram chana ti te kamrula ti te kha alar hle thina hatho lai chim thu in social media alwa hne zia te kha kan la sha fur ome he kha thil kha zpm sarkar nuwa Mizoram State Project Monitoring Committee in an endik thu te kha kan choi loi thina ni kha tun tum chu kan ngai ven zui tak bak lo MSPMC in an endik dan le an hmu dan zirchianna huna hian in soi te ang kan soi tum taka kan lo ma in MSPMC hi engi ani soi ma sang zpm a sarkar nuwa January ni somni pathum sang ni somni pali khan MSPMC hi din ania Chief Minister Neldo Omahi Chairman ni in Vice Chairman chu puandarh rin oma IRS retired ania Secretary hi atira Engineer Banalrata Sailo ni in ani hi soikai hatin khak ania tuna Secretary chu Engineer Thanzol Arwal te ania he committee a hian official poimo tak member ani baka MKHC YMA MOP MHEP MZP MSU MCU MPF MCVU le flam IO member te anoma political party pali BJP MPCC MNF le ZPM IO member anombok ani he committee hian sarkar project te endikna atangin halakdan tur anduang theya project kalaya summamo te ennunin natho ruwa mante po ti danglam turin rotna an siam theyani din ani hlematangin na an thok chara kumsang ni somni palit chunga an natho te tarlanna annual report sang ni somni pali atanga sang ni somni panga chu September ni somni pali sang ni somni panga khan an tlang zara he an tlang zar tak annual report a hian an project enfia somli pani project cost belcom chengwai bel chesang khat zali som pakhat point pakwa pathum chanchin anjia kani he annual report hi akopi muphalau kan tama wangin mipuiin an hnathawh kan hriat theihnan zirchianna hian arem chan angin kan puandarh thin don ani kan soi tumber Lengpui Airport an endikna chungchanga lut to ang Lengpui Airport hi kumsang ni somni pali khan voili April ni somni pani June ni ruk June ni somni paruk le October ni liya endikania an endik hian member ten an hmu dan te an soi ho zela chutatanga lo lang chu hetiang hi ani he na hi a ming chu improvement and upgradation of different facilities at Lengpui Airport ania nodal department chu GAD ni in nathok tu chu PWD an ni nathok na tur hian SCA Special Central Assistance anti atangin chengwai bel chasom thum point pali pakhat le Nisit North East Special Infrastructure Development Scheme atangin chengwai bel chasom pakwa point panga pakwa muni in abel khomin chengwai bel chasom nga ani contractor pani zoram chanale KR Construction in anthoka zoram chana hian March ni som sang ni somni pakhata na tanin a hnathawh zo hun turarwa man sakchu September ni som sang ni somni pakhat ania KR Construction hian September ni som thung sang ni somni pakhata na tanin a zo hun turarwa man sakchu March ni som thung sang ni somni pathum ani na hi tho zo hun turarwa mana an thok zo lo ve a June sang ni somni pali thleng an hnathawh hun tur po sei sak ani ve a chuti chung po in hemi huna hian an la zo lo ani MSPMC hian na an tho chak theihnan na tho dan tur felfai taka ruam man na siam turin an tia chu ruam man na chu khau taka vilzui turin PWD an cha a hen na tho hian GAD PWD PHE le PNE te anghonga wangin anni ho po hi thataka thokho turin an cha bok ani he na thoa hian MSPMC chuan atira na tho tura tel lo
tho ngai le sia ngai pahni transformer bun bel le arrival hall a air conditioner da te tool ati in hemiatan hian PWD le PHE te plant le estimate siam turin antia poisa sen bel tura ngai chengwai bel chali point panga parukpo finance a andil pui ngalani chuti lain hen hnathawh tho tura ruang man passenger leave baka VIP leave shanda tura ti chu GAD lamin tulan ti le lo awangin hemi chungchang hi sanctioning authority hena thlen tura ti anni MSPMC chuan hen hnathawh na ah hian atira tangin ruang man na le hnathawh dana thil a fel tok lo hle in an thia a van tlang mit thung tok lo hnathawh po a om nge ya an ngai ani project mun khat ni si thoktu pahnih awm bawk si ani awangin an hnathawh a indip dal fo ni in MSPMC hian an hre bawk chu mai baka hnathawh lain atira ruang man na om sa ni lo ruang man na siam bel le ruang man na om sa pai le a om ti an hmu bawk hen hnathawh hi zawh la ni lo ma se zawh thuai thei to tura MSPMC chuan an ngaia hen hna hi an ngai poimo awangin a hmuna voili an tlaw mai baka amo phurtu department voihni meeting an nei puya hen hna a mo phurtu official le contractor te office a voihni an ko bok ani khati zong kha tuntuma zirchianna karon ti chwa thei te chu ani e clear to te kan ngai dana in anglo tlang thewin rin oma India dan puin mani ngai dan puang chuak turin zalen na min pe ani kha mani ngai dan puang chuak turin comment lama hian ingai dan te lo soi vela clear tura idu te po min lo share sak turin kan so ma cheu